Hey, All India Radio. Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Health Minister Dr. Arlal Thanglen an ZMC College Week khana le Cultural Day electric sang samni pani chani min khan Valvacon Cultural Center kam auditorium ahman pui College admission fee le tuition fee te zirna in ti mason nana man the dro Mizoram sarkarin ro manna siam ta chalo moman ti thu Mizo Students Union in an soi Prime Minister Narendra Modi cham police commemoration day polling ramchunga police ten hathol an impact na afak Union Health Minister Mansukh Mandavia chon Central Government Health Scheme chuan nasatakin tun haya atuam china punpel ati Health Minister Dr. Arlal Thanglen chuan ZMC College Week khana le Cultural Day electric sang ni samni pani chani min khan Valvacon Cultural Center kam auditorium ahman pui Minister chuan kumni chung hripuya wanga ZMC College Week man ani thei tolo hnuwa kumina avoi thumna tan ZMC College Week hun hlimom tak an hmang le thei chu alomom hle ni atia COVID hripui len line ramchunga ZMC che hi COVID encolator big dedicated hospital angin an oma athok tu tan impact na le thorim zia fak omin anen ton tlak tak setani ati sarkar chuan Zoram Medical College thom thatle ti changtun na thok zela tuna pozila samriat beve omthene tur male hostel a female hostel sakme kani a hemirwal hian entrance hostel room somruk om theidon bok atia ZMC damdo in khumza somnga omna thin kha ti changtun zel nin tuna chuan khumzali chuang ta ani to a khumza omna damlo en kula tur dangpo sakzo nai ani to thu minister chuan a soi heng en kol tore medical staff abikin nurse somruk vel lak tu mani ati ZMC Academic Building payfel to khato chu Union Health Minister Hontir tu mani a an somna apompoi hunchi nga ani to thu sein Dr. Arlal Thanglen chuan ZMC campus chunga futsal ground basketball court gym le SU office tur te por man tu mani ati a ZMC zalate chuan zirna pialama in soizoi le risen na thate ngai poi motorina cha ani Health Minister chun nakuma ZMC atang MBBS first batch an pass wak to dona ani basian National Medical Inspection Chatak an paltlang chuan Zoram Medical College ming thatna le zaomna thui takin akengtel don ani ati President Draupadi Murmu Mizoram aron zindona wangin Khathar November nili zirtobnia Assembly Special Session nei ani don Governor Haribabu Kamam Patian Assembly Special Session ko thui Mizoram Legislative Assembly Secretary chon min khan shetirna ati chuwa ani Tunkar thotan nia tan Mizoram Police Sports Meet voi ni na chunimin Khan Rajiv Gandhi Stadium Aizawl Mall puya Home Minister Pulal Chamlin na khar Police Sports Meet khana in khoma hian Organizing Committee Chief Patron Devesh Chandra Srivastava DGP Patron Pujon Nelai IGP Chairman DIGP Pulal Biakong khiang tele mitang ten tela Sports Meet tel medal la ten hena lomana hlanzo nuwa Minister Pulal Chamlin chon thu sein police te impact na le thau thata wangin mi puitarin an hlo em ani atia kongen kema Mizo te tan ka shroi tu le enton tlak ni turin mani in thunun le taimang na ngai poi mozel turin cha a COVID-19 shrilenga wanga police lak bel the aniri lo chu shramati thu soibok Mizoram Police Sports Meet hi kumsang has go somret pasari atang khan ne tanani a Kumen Police Sports Meet sangni somhnia hian police unit sang sang atangin contingent som pakhat an zawain mi sangkhat zale som plite infirm chi sang sang somret pali anin ti siaka Central Range chu gold somprok silver pakole bronze sompali la in overall champion ani a second runners up PSQ chuan gold sompanga silver sompasari le bronze somprok anla ani College admission fee le tuition fee te zirna inti mason na man thei turam Mizoram sarkar ro man na asiam ta chu lom manti thu Mizo Students Union MSU in ansoi MSU hian nimin khan thu chwa siamin kumsani som bathuma tang to khan zilai te fi sarkar chia zema chunu thin chu ti topa college ti phui sui na manani theinan rotna alo thlen to thin ti ansoya thangkhat lian don zilai te nan nga nuwa Mizoram sarkarin college sang te tin hun clear chunga zilai te fi pek kling khom man dan tu ro man fel fai tak siam ta chu Mizoram zirna chanchena chin setlak le zilai te tan ni poimo tak ani to don ani anti a fitling khom man dan tur hi anthi thaireng don ti soin MSU chuan College Students Union hruai tu de chu uluk taka lo enjoy zel turin an cha ngal ani MSU hruai tu te hian nimin khan Governor Haribabu Kamam Bati mu in Mizo zilai ten ham thana tamjok andon thene tura
an ro mana siam ten soi puya Mizo Zulai tele state dang Zulai ten thona thane ya cultural exchange ane the dan tur tele Mizo Zulai ten ton hriat tamjok ane the na na state dang zirna in te ba ka zirna ta na poimo tur mun chang an to the dan tur kong te an soi puya Governor chon the to pa chopui tur thu MSU hroi tu te hello shilti MSU chuan an thu chua hin an tar lang ani Aizawl distributor sab Dr. Lashe General te chuan hun puilo thleng tur Christmas le kumthar Aizawl distributor puiten dam le hlim takan man the nan boruak thiang hlim lo le bengcheng siam thei hal moi le hal po te kang mei chua pal thei Skyland tran te mishing le thil dang tana in liam pha thei silai lem amukap chuak thei chi te lak lu zor shal le ha le man te khapta tani thua puang he thu pek bo chia chu IPC section za somret pariat noya shem theni anga thu pek hiti dangam ni lo chuan thu pek pon ni tun thani somni atanga thani chung man tur ani ang Chief Minister Puzoram Thanga Nimin Khan Mizoram Civil Service Association MCSA General Conference by Somli Parugna Aizawl Klapane Ahman Pui Chief Minister Chuan Ramhasona Tan Sarkar Rel Bolna Konga Kalphung Felfai Takneya Thoktu the point tangseta mason do na thinung puchunga an tho atula ti a Hripuileng le thil danga wanga state in sum har sana to dan soin sarkar la puatanga sum muchin budget apo telvek to chu hripu wangin Viber se sang thum chuang mu tak lawani ati ram chunga ne isa mi pui chom zo man tang kai thei ram zau tak sigle sa ro tui du thu sam te chu en liam mai lova economy ma sona ta na man tang kai thei ve kan ti ril ro puwa ana chang shatura ngai tuna thla ka tuna ni chief minister chona ti chief minister and MCSA official magazine ra bi atlang sang ngalani conference a hian report sang sang ai thla kan hi a MCS atanga IAS kai sang tharmi pani pi sang chin za le pi zoding pui ta hna lom pui na thil pe khlan ani a hemen ro rel na Israeli a ro rel zinga district thar pathum saitol khozol le na thiala te district administration ti changkun ni se ti te Arunachal Goa Mizoram Union Territories agmut ka dar tang hian Mizoram Town All India Service ka dar shan ni se ti te chakzo ka Mizoram sum le pai a thanzel na tura state sarkar mulak na te MCSA in thop tat ni se ti te anrel ani Nimin Khan News ha MOI hola samagra siksa si ha district chuan si ha block form chunga zirtir tu te MTP shwai tu te le VC member tan training on community mobilization and boss saya Heun hi puh silmal somazasai MADC deputy CM in Ahman Pui puti chatlua additional DPC samagra siksa si ha district in huna kai shwaya pui silmal somazasai deputy CM chuan si ha block chunga zirtir tu te MTP shwai tu tele VC member zong te mararama zirna in ma son zel the nan tho puya soma MADC school education department in ti the an nei ang te anuti ve anga an pha kang tokin man ro an pe anga ain kol le zirna ti ma son ero an ko a ngai tani ti shria a pathian ti chunga thane ngai takle taima taka thok turin angen ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Police Commemoration Day Polin Ramchunga Police te thole anin pekna afak Twitter kal tanga thuda pumodi chuan dan thu peken ko konga le hun har sa mi pui te tran pui na an tho te chu fak omati thu asoya Prime Minister chuan Police and duty lai thi zong te zana atlan bok ani Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan Central Government Health Scheme CGHS tuamchin tun naya pun belati pumandavia chuan Twitter athuda CGHS Wellness Center in khopuya tuam hi kumsani sompalia somni pangani line kumina chuan somsari pasari lai tling to atia CGHS Wellness Center de sarkar thok mek le chol to te ba ka mi puitana rongbol tu dang te hna damlo en kolna tha apethin ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Health Minister Dr. Al Thanglenan ZMC College Week Carnel Cultural Day Elixir Sang ni somni bani chani min Khan vai vakon Cultural Center kam auditorium Ahman Pui college admission fee la tuition fee te zirna inti mason na man thei tor Mizoram sarkar in ro mana CM ta chulo manti thu Mizo Students Union in soi Prime Minister Narendra Modi chuan Police Commemoration Day Polin Ramchunga Police ten thole anin pek na afak Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan Central Government Health Scheme tu amchin na satakina pun belati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu